Sengaku iplengi Barata hitanados Tisinya uhasu Ochu kini haku Itastiku Bini na plengi Biocracy Kutungan on the boss. Kutungan on the boss. Hey, a day. Sen gatbo na poingi ginini radiance. Oh man, gov zahwa zuna kanta. Half a day hamzu todos gwena hujung estigi I primer na episode Fanachu para 2023. Inano si Michael Luhan Bavakwa guahui host midzu tatlo zagov magov jus esti primer na episode para esti nasakan un Fino Chamoru na episode zan esti na gov maulik na kabadzeruta guini I bisitata pogo si Siñot Kin, JC Concepcion guidza I guest mommy pogo para discuti para hasutate para sungani nai ni hinasonya zani experiencanya por esti dandan sin dandan nai guini gidza guahan sa esta kalang maski no 50 años no na dumandandan pente esta kana esta pago na sakkan mina 60 años. Oh my goodness. 60 years pago na sakkan. Forma este na grupo I radiance kita tigi 1963 na sakkan. No 13 años ay datut ani I'm giving away my age. Maulika sina maulika. No, last thing it's been a long ride, no, in English. Hungyan and so, Siñot, para tinituhan esti I konversasyon ta pago kasi yun introducing myself para I umeegad zan umeekungok. Hadzi familiar mo zan hafe it's it's mo danderu haulo hafe otro mo put for bod introducing myself. Okay, pues buenos dan half a day mani ludan manay nahu go si Kin Concepcion wakin Castro Concepcion 62 anos su na edad no wahu no retirado gi real estate appraisal na no professional no lo antes ya no familia sa si tataw piti sinanaw tataw hagat niya. It's a classic love story no mapananan gi después gera no antes di 1950 nasakkan na mafanyago no it's a classic story familia ng Concepcion si tataw piti pagusin na tataw ang niya familia ng Castro Kitso Castro apetibunya si nanahu angustia Kitso Castro pagusin tataw Jose Ogun Concepcion the perfecto magayda di Ogun manian sa di manggwalo yologi the Maninggun area no classic love story pag na tempo sa sisigaw dumandan the Radans as a matter of fact and it's ang gintalon estia alaksana ginini legislatura doon na masosyo para speaker turista lahi di legislatura pues para bilang second matulay kay second para 2023 hasuna bentibay suhay wihi de tatizi otrumas na tsotso ni inenbatga Fino Chamoru ni kultura buntagen siya na klase zau alahamon na bebe magang in sigidas tabe tutuhon matsotso sa esta listo bentibay siguro mo this next chapter of my life you know in this
So in a Iba. nutshell, that's about it. Si Diyos masih Siñot za okay. Okay, nagaza be fanuya esti mega okay, so Sangani ham put for bot peresti igurupumo, the radiance. Taimano nine finetna na mandanya ham so half in a class in Dandan and so Hungan sa husot da mega na mention na gi 1960s gi gaseta put mizu performances para guput siha Battle of the Bands kontodu hafadzu dinanya political rallies para iman open na Democrats na so Yeah. pas okay sangani zu I tinituhonya podesti na grupo the Radiance Itituhon niya no itambulero dos na gitalero kumunatan go gano nu gayu ya kagi di sampapa gi finene na ni matata sungol dumidimu no pesi tambulero gano gi hilo gat gi gata ata lu pesi manutto gi segundo gini ni akagwi sa nu si Rick Castro Zaku first cousin pagu zi tambulero John Castro kami na dress na fumo mai Radiance na grupo este siya ipamalu este después naman haluman ay siya mamalagan pero lamolig didi iso na sound no Radiance zanu anjineng kini este siya na nu kabizero siya pero panyaw na di band di grupo bebe Fanami dan konsigi mo na linala mommy musical journey purana ganinu manuscript ko lang na high school students pinatoto John F. Kennedy High School siya na tawtaw sa no sige na informal disti mid-1963 na sakan ma-formas tigi November na sakan dadto na malakno sa na kagagay milo na informas tigi November gi na sakan sa sige na no panana di JFK assassination no dene makuni presidente kita tigi sa Dallas Texas zanu adno sa nasuna adno na mes dan adno na nasakan sa no man mapapraktisan anay maktu gazeta maktu asunto na no mate presidente pas tawza na relationship going na podya no adzonaw hasu I tempo ni performance na grupo gwini na tempo sen na magu jang gos popular zi pop music no an manhalo mi Beatles gwini gitanota no Beatlemania mapanandan no ante di Beatlemania bula siya no instrumental siya ni tay kung gi radio siya ante sa jasina na tarungo ki radio low inigi siya no belia ko siya in saying da purura no instrumento finena bidan mamami guaho gi lead guitar pagsisti tamburero dan ni si Rick Castro Zaku first cousin na kaya gi rhythm guitar ilo tamburero sa si John Castro lo kinanya to harmon tato tamuni nga si Rick Castro sa amin na tres kumutuhon sti gato gi demi-deman na dos gi sampapa no gi después 21 anyo na tempo zo na mahalong gi grupo beming panhami then sigon mo na no kreda gi na klase the type of music adto klase music ko gisa instrumental the popular gi na tempo Ventures no it's a musical group ni formed in 1957 1959 Tagonoda lani na bonito magay sa purura no guitar instrumental the bonito na magup na kanta siya sa jengjung ni lo antes du fan halo mi Ventures ginigi on the scene no mapananan distian ay papad ko no dan mandilikuan sa ni familia para nobena para kanapo nobena pandanggo butismo tegano sana celebration di Islam magaya pabuji dandero siya di ba na dos na gitara na na chess na gitara zanu guru mo na paguman dandan dan zigi siya no after di mafananan zaku influence ni bebe ekungu kadwa na sen malago ni bebe tsagi after di bidan niya
Ali si tataw na kalan interesado didi sa he's a apa tu mafananan musically inclined loki biyum bi yun na tempo sa después higuera sa kung ano na kalantagi during the build up di para matutundi na ibuli na lai tau guahan far and few between na mafananan no entertainment no di para fan mago fitau to pesa hakot pagoy gitala dan ni mamprimunya siya dan amigunya siya da sige mataka tas ki masoda magay daw pa bonito na court may ekong ka radio may ekong ki i-signan niya mga ni Fino Chamoru ako kantan Samurita siya dan pesa nga talo i-radio Armed Forces Radio ni pagumaktugohan sa may ekong ka siya country and western, Hawaiian music, siya na klase pas man binensin sa kunsigi mo na loki pero maki-exact ka sa na klase ng London. Kasi sige na tutungwi atan ni magari late 50s to maybe the early 60s tas kaya san malago mga posibilyo da fonyo no ukulele the sige tutuno ukulele oh boy the Hawaiian chant lo sige na ututin no bensak pues Oh, wow. That Siñot Husot de Estigi Guam Daily News, August 1966. So, All Island Youth Association, pues, in recibi este trophy para second place, champion battle of the bands. And so, go into the South Zone Westis, Gipagono Champu Kaleng, esta Todza, battle of the bands, lo, and I who tight atani gasetta guina champu mega guy in the battle of the bands. So, Cosinun Singani Zumas Palestina scene. Estisa no Estisa no Mamalikoto to din mamangana I believe we were second place I believe Biniza no nani mangi tempugi sa no mandanya to di man hobin situ sa nadandero desti papay Guam Recreation Center na mapresentas ti antitingo managagi di Guam Recreation Center lasing malapan da taatan sting sige pagod nagagi di if you ni mobile gas station giza anigwa di beroda para hulo maina gagi corner and I started Guam Recreation Center. The gift don't na lugar lo. It was the place. It was probably the biggest place at that particular time. Ni pero masusedis siya waswas din na puengi the lasting all kinds of tagi-idat mami siya na mandandero siya dan you know the manhunzong nga very friendly competition esti sa todo da manamigo ng bida ni pumalo siya na band members then it was just different class in style and the class in music and tetsegi stabagi downbeats stabagi I believe it Cascades man stabagi I believe it Casuals man stabagi the bisang anyo di istorya niya Cascades and Casuals then the Venus 4. Kumuhami second place gini Venus 4 gumanna competition. I believe Venus 4 is a 4-piece all female band. Then na magubagay like I said na magugin tempo sa such a friendly competition. You've been situ siya mandanyaan zaman man edzakan manaatagyan tamano matsogi sa stigi gitala tamano apa ito na wording sa doon na kanta na sa pastoro da manakajudahan ni lone battle of the bands di tumtumsti AYA O Island Youth Association even tempo Luis just Greg Calvo Jr. Gregory Calvo Jr. Tatanes ti ginin commissioner kamuning dan si Ivan Carbalito si defunto Ivan Carbalito ti dos na kabitsira ni ligin lo siyas ti no they got this together para i-battle of the bands in the tempo in 1966. Desta ginino kasi 3 anos esta desti mafodma este na band i-radiance but after that man sinasakwan and wow it's such a lo win a tempo bi you know
you have to dress the part, you know. Yeah, it's just wow. It brings a lot of good memories and sometimes tears to my eyes. Maybe Athens, that was a while back. Holy moly, that was almost 60 years ago. So yeah, lo TST na battle the bands gua hace antes de este pese que tayo después lo estige da no na we join as unggam fanan second place and gini lo masya second but third but saya siya 20,000 place sa mamapedi manistabag wihi ay zigi maso hasui na maguf sa manggagi tuloy nangga sing gagi tuloy di mani ezaka lupit manu mandandan zaman danyan zaman afamolikan taonsa nene pero pure entertainment para na fan magufay umiega esti no. And on the lugar senyor the recreation center like muna estaba gids Anigua no right hafa otro na masucessity gui kogwaha like sporting events or sa hiningo ko padadzo lo you know malago tumo padadzo na lugar kumun hasusti Guam Recreational Center Guam Recreation Center we just kumun hasupago na tempo tagi UOG Field House for example na venue ni na masucessity this year. And this the graduation, this the basketball, this the nasya different classy na no na wego siya sports event ba society gwi when na large conferences ba society pagugwi so large place don't kului ilugat no gwa air conditioner kes mamagufto di talo gun tempo ke debilita suna tigamigay manyasaga gini magigizagwan population was you know, it was very, very small. Low senior accommodate this year na class in Sinisedi. So Guam Recreation Center, and in monotony Guam Recreation Center, ma hot sagi papa di as agas auto masters di papa na lugar. Pasasutumus magay tadas ta papa yu dili. I think there is a particular shop down there and several buildings there on the side low. That was the place to be at in Anigua, Guam Recreation Center. Hungen importante sinay sa gipago na champo you know pariman hoben pago megay na social na aktibidad masucessity gi virtual na lugar siya. You know, and so importante estinay na tahaso tate hafay posisyon ni komunidad guhi na champo taimano na mandadanya itautaw guhi na guafinaisen gua question gitin un tautaw meega si Marles Benevente hafayfaisen hadzi I membro I Venus 4 coadzu I Paris Sisters Munggan I Paris Sisters and now I believe si Brenda oh my God, you know, it's just there's 4 of them. There's that particular time. Lo unugi sa si oh my God, Beneventi, si Benny Beneventi, which is a female lead guitarist. Oh my God, I admire her. She is actually she was the original that I know of female lead guitarist here on the island that I know of anyway. They were just a fantastic group. Yellow siya the Paris na Manilo. Tambulero, rhythm guitars and bass. Yeah, they were the Paris Sisters. Si Brenda, which is you know an advocate looking para kulturas di si Brenda, she's involved in the sentimental journey pagod na tempo. Maningdun aduna Brenda sana pagod na niya lo zigi siya Manilo niya gina tempo ni manahamim kinahulo ni. No, yeah, Venus 4. The Siya Fangan Gumandan, they're you know, they were a crowd favorite. It's fantastic. Then feel who sort of true grupo Veldtones. Oh my God. And the connection again the radiance and the Veldtones. Veldtones have finna fanan ma forma kuno hami ni radiance.
the interesting part about this, Iveltones, it included David Borja, Kin Borja, si Luna, si David, si Ricky James, si defunto Ricky James, and a excellent guitarist, si Roy Carmelo, nanya. Lo Radiance, a connection guni, the Iveltones, a bass player. He became the bass player for the Radiance later on in the 70s, si David. Pues, pag na tempo, you fast forward to 2023, ito sa Ganya, kumakanta gi Radiance. Zanami, manahami pag-uwi na grupo. So, lo, istigis niya, gitalero gi Iveltones, todo na actually, kwatrugi, they were my idol. Istigi mas sumuniko mona bebe ketungu afa binan ninyas ti siya zan taimanu matsotsogi. It was just a great time to be alive, no? For a lack of better tomorrow, work para tasangan na zulo. Unggan lani na magov gina tempo. The Iveltones danggan na naswa sti. My God, from 6 p.m. to 1 a.m. The recreation grounds over at Our Lady of Purification gita Maina. Yes, I remember that Maina dinner dance. My God, that was hey, that admission fee is only 150 for adults. Oh my Lord. Oh, hunggan zan aten iprisun para when Taylor Swift concert pago like maski 200 pesos, 300 pesos. On a ticket. And that's on the nosebleed section. Oh, the señora un menciona diferentes na grupos siya zan naga. Okay, un menciona y Cascal sa importante ano na grupo para Guaho sa inobiyaho si Desiree. Gaigi gyapon grupo ini Nunya, idosti Hunya, uno ini Nunya si Joe Perez. Hagas esta hadingo lo hagas matsotsogi Bank of Guam si Joe Perez. Zan i otro tihunya si Tony Perez. Esta matay. And so ko Guaha and Hunggan ko Guahanay na Hunggan syempre guana biay man na compete hamzuno giesti Battle of the Bands but man hahamzu giesti na show siya no Ikaskels. Yeah. Hunggan Ikaskels guhin na tempo estaba si Gil Frankis tambulero para Ikaskels. Now the interesting part about that tando sa Gil Frankis itilunya Mike Frankis manahami pag Radiance. Idos Paris si Tony dan si Pepne. Of course, they're close friends, even up to now. The one, the only, si Albert Mendiola, aka Brown, and si Lunia, si Albert, si Frank Mendiola, which is the lead guitarist for the band Casuals, which is considered by many probably siya mas tatkilo the Guam's best mga Casuals yun na tempo. Zaungan ni Paris, they were that man modeling siya na grupo, and we learned off of them, no, given English doc. Man modeling siya na tawtawid sa ikusumri man. It's always di man dadanyaan ni always together man afanagan ni tamanin sa gusti. Kapag gusti i-features kumuhasos ni mag-ahit si Familian Sibe sti Toto Asan. Si Alvin and si Danny Sibe and si Eugene Sibe. Tres Manelo, lo'y tambulero niya sa iginin senador George Bamba. Itambulero niya ginatempo. Yeah. Pagusti ambassadors, these siya sa Fernando Duras ti mami classmate gati John F. Kennedy High School. Filipinos ti siya. They came from the Filipino community, the Mafotmay grupo. As a matter of fact, by coincidence, este 22 meses na tempo tati umalian dyan dos grano gina na membro i band man matumagi Guam for a reunion of sorts. So that's we were close to manaafan again look at this manahami gi band class gi gati JFK. Pagsti the mods kumu Fanala este na grupo como tilatizo Toto Anderson este siya Americano siya na grupo pagusti Gaylords
last thing it tuition na sulit esti Gaylords na grupo. Lo bida as it may, I think na makananan siya i-months ni Gaylord short-lived na grupo na name na tempo. My God, Dance a Go-Go versus Dance a Go-Go. You comprende how fed now kumekelek niya because you don't know. Well, you know, it's the go-go dancers in the tempo in the 60s. It was popular. Kumuna ikga American bandstand. To the tempo go-go dancer gigimbanda. They will be elevated, gitagi cage, the sige mambayla pagu, you know, the mini skirts and everything, and they call go-go dancers because they're dancing to the beat. Tegano siya na klase. So it was just a little play on words there. So the band a go-go versus dance a go-go low. It was just all for the sake of good, you know. So, 7:30 to 1 a.m. in the morning. Hong Kong Gardens, did paganagisti Lupang Beach Towers is a Marine Drive Istaganya. It's again Hong Kong Gardens on this. Wow. So bringing back a lot of memories. Wait, so Siñot umeskwela haugi JFK? John F. Kennedy Hunggan sa Hunggan husot da ST gi Guam Daily News gi 1966 September 1966 JFK to hold first dance. Zan elect niya na igurupumu, a band from Tumuning will play for the first dance of the school year. Hunggan, Hunggan, and oh my God, 66 is taman halong gi Beatles na tempo. Ma invade America no siya siya mas tat kilulo na grupo and todo that mami siya na manutero. We want to learn their songs when tingo man bebenedza ka man sotsog siya you know ungat waswasti believe it or not waswasti first school dance magad gi John F. Kennedy High School usan na swasti it's the band goes magwayza band Green Tempo. But we're not the only band that they love. Todo da zi band siya ni todo da zi grupo lo kalan partials ti siya para hami sa mano na gayi John F. Kennedy gayi Tamuning toto Manui Radiance toto Tamuning. So pas munago tao toto they got the Cascales munaw papao di gayi features munaw gatud sinahan niya ganya heights gayi casuals tegano sa klase. So friendly competition local and tegi we were in a you know you're from that village so you're the band of that village tegano classes. Yeah, so they made us their own. So that was the fun part, you know. So un mention na entry hamzu ni man gaigi gesti you know manyanya na gesti na band si ha you know timan mumusya you know timan gof zao lo hutungo na guina champo guaha gangs lokwi no tagwi stingers nomads tagwano. Oh my God, stingers tato Tamuning banditos tato sinahan niya raiders tato Barigada and gwadzo niya talo gwanu tato agat siya danu no, I like to think of it as a you're in a gang just for the sake of being in a gang. Stingers na dude, you know. It's you know, it's breaking out, you know, it's your youth. Spipia empeño ni tamano para unggosa to di man na imo ginatempo ni datmo. Ginatempo siya mas mamalatian ko na itatan mommy parewa dyan di fa magono pa gani masaganyo mas mamalati siya kuno guahu. Sa tempo matulalay ka pues you know it's a product of the times no if you will ni taimanos ti siya na taygini lo any gang kumu mandan niya sti ginuto ground zaman mumu gang gisganti dia mandan niya talo man niya manano para drag strip of ang karera. Pura astisiano gwagi man seryoso lo azi it's just the thought no of belonging to something that is
that is there. So it happens, you know, lo unggan na gang lo unto fa it extends more gonna bay na nu guat berutu pagun tegi mandandanan gatu barigada but mandandanan sinahannya man matu pagwi boys sinahannya da afa bila mimizu guni mama hire pagwi band pa fandandan para fandangu pat birthday pes man matu pagwi tato sinahannya pat matu tato barigada pagwi tegi mama tagamanan todos ya malakam zuman mumu tegi no sana kelasnya. We're musicians, for Christ's sakes. We don't want to fight. No, I'm not looking at that. Hungen wenti dinancio Siñot said Hungen giestina champo 50s 60s mega matulay like para I tauta I Chamorro sa. You know, like por ejemplo I lenatla I sinanamo si tatamo then I mañana niha kalang mampererehu I lanzo igi mazuos Hungen you know I costumbren Chamorro mamperereo tati you know para nos cuantos na generación lo para generación mo ni manofanyago después de guerra gof diferentes todo so man halam todo estina nuevo na media nuevo na dandan you know at then I famalawan gi generación mo timan ministitisasya Hungen tagwi generación sinanamo no and so Hungen I gangs so few faisen tautau ni man estaba member na giadzuna gangs like Sahafa you know like hafestiza you know guina champu maega esti like tagwisi Marlon Brando patsi James Dean gi movie siha you know guaha nuevo na idea gini ni dandan siya sa pues man espipia hafi you know hafi zota identity sa kalang you know timam pareo hit zan I man antes lo timam pareo hit zan esti I tautau americano pues hadzi hit so pues gangs Hungen tagweno I sinangan mo you know social identity you know hami ginin esti na song you know lo timismo like tigo tadung like contrary otro na tautau yeah tagwi you know tagwi gangs gi ciudad siya. Yeah, unggan dinansin olo nu unggan na magufla na tempo dok I gayogi ane dili na matulalake itanu kita gini na klasin kita gini na klasi gopi mampus gi dispers gi gera ane matutuhun ma hatsa di nuevo si hai tau-tauta za poroman hano pofan tatigi gumania pofan tatigi lansum nia poroma tutundu nuevo ilina na nia sapu di tempon Japanese makpi gerasta jadi zauna bebe sanga ji drastic change de sa bula construction nuevo marine drive mahatsa di nuevo is the agad is the asan tegenosya ji gotpe asti sia profan hanum zanina nu masen matulai kai tempu za gos sadik matulai kannya gan di dansel nandi taspipia haji hit na tau gi hafa paugu istamak pu gera istigi from gun mami hafa sia paugu what are we manginin para manut mona za istigi paugu ne na mangai git guni sapudi inasuni manampu gu hina tempu ni mona fan matud gini lo yeah seeking self identity fahit na klasin tau bi jagona bay na guaha nu monkey wrench no gi entalo sa siya manolom different klasin tau not to say that's bad lo je lelepu different klasin tau ni tulaika I kultura jani nasu jani I hinengi gi paramo na jadi na sempre sustina klasin programa ni para ta hakut I kulturata jadi na para tadi manginin manut mogi pwede ajuda di para manut muna gi man mamela sa tempo pues just masay para sti. Oh no Hungen hago mas Siñot Hungen zan oh sige Siñot yeah dispensa ini kan gi dandan na banda I radiance dan I beltones ti siya fini ni na grupo mafot magini magi gi Guam destinay pago antes di guerra mandanya pagu dos just grano na gitarero labit
ibanzu, ukulele zaman danya pagui Chamoru zaman kung siya songs from the islands of Hawaii. Tegano siya sa tawaza Guahan Fino Chamoru lo itatingguma zon gimandan niya pag gimanamko sa makakanta Fino Chamoru kantan samurita itunada siya may kung radio makulay Fino Chamoru lo tawaza na zi para Guahan na zi pama-record no siya, you know, sige na yung konsigi mo na sa todo din kung mami tamano pa identificas ti Fino Chamoru na kanta ani taza tabiya it's not in the mainstream if you will gini gislata tabiya sa adja na tawungog ngin mandan niya itatingguma sa pura dandan madadandan sa ginin ni Estados Unidos magi and songs from the islands of Hawaii and Tahiti and tegano sa pwede manggagit magi gini gi Pacifico lo gitino like kanya no gi 1968 después siya battle of the bands and tegano sa ita atani zona journey si Kin Concepcion ni Radiance zigino muzong na si Janin Sablan zani dalay nini na zona album premier na zona album lo debe lo ke dita hasuna antes di adzo humuzong si Bill James si defunto Bill James the gua plakahun is Bill James actually is a copy of a CD Janu man record si Bill James ko amano na record masangano na California magay na record do jagbi na tempo seng gagani po ma record do guaha no listang kanta siya hingin nas Bill James jigi fenena pe sumalum si Johnny pe si Jimmy di tegeno siya muna no pe si jigi ne mana huzong ino sa paro guaha ni ji sen 14 na Fino Chamoru na kanta na pag manhuzong ano siya sa ohasag tanti tempo niya si Johnny ani umuzong gano imanamko gina tempo often on nakasing kanta often destinayan na tatsa no lupursi na kanta often on linya si Johnny Sablan tamano na it's na klaseng kanta siya agasama kanta sa traditional na klaseng kanta siya lo titaiguihi na klase ni pero halong studio to from nagwa gitala dan tambot da pero matatiji po ma kompanya kumakanta nuevo lo for lack of a better word if in English it sparked a movement na pago todo da iban guahan malago na po matungo malada takope si Janis Sablan Bill James malata kopya stisya adja tapega jota beat isang taktik kala tagihita no sumutsog so it was a wonderful time. Maulik na un mention na si Bill James sinot sa mega na tauto man malela fa pagwidsa lo angin who espia tatinay gi igaseta si hagi 1960s Guidza y Dandero mas menciona put Kantan Chamoru. And in Guapa like a official nine a denanya put guput and manesisita un like Danderun Chamoru or Kantot Chamoru makumbibida si Bill James para adzo. And so what's it called? Por ejemplo, get in 1962 in the Guam Daily News teachers reception set for September 29th at the Palace. Después menciona also included so para organiza nu Guam Women's Club makumbida si Tunenrique Naputi estaba commissioner para inalahan zan gofpatungo sa Danderun Belambantud Zangwe Yes. Then makumbida lokwi tautaw in Alahan, the Castro sisters. Then see singer Bill James also will sing a few tomorrow songs. Yes. Hunggan. Reason ay magatumugi so fanan na kanta za hunggan wasa si Bill James ang gintagi ni papad kuno za gupot siya. Zaman nan tagi special type na crossing gupot ma kubida pa gupot po kanta. Pero gagi Governor's Palace nani it was appropriately so no
ni po Holland po kante half a day zani Fino Chamoru and tegano selo wasa si Bill uhungu ka live si Bill ni kumakanta gi tegano na klase kasi sige fanano mas no memang ginia mo na para record we no sa enggak bonito bosnya si Bill and my God. Oh, observation post. Oh my Lord, man. This brings back a lot of memories there, Doc. Hungen. Gof zahu matten tatinay gi igasatan antes. No ya hungen. I mean, so wanna be like ti kabala si kinemprendeku put esticia say like guaha meeting gi estina lugar lo esta taigui azu na lugar guining gitsa guanze. Like azu otro na noticia Hong Kong Gardens. Afesti Hong Kong Gardens. Tadzanay hining oku presti lo lugar. So lo maulik na sa claruru dito. Last I heard, fanangin na sa defunto Charlie Corney humatsa di Hong Kong Gardens. Charlie Corney was a Chino. Of course, bulazan influence siya gi business na banda gini magi gitagohanan ni magtumagi and I migrate with magi. Pagune iwaatan gigi 1962 na asunto ni Governor's Palace. Governor's Palace, right? Palas dun daw asa mga antes na manamkod pagune patafnano pare palas dun gobyerno. It was still up there the hill. Na bonito maganda lugar. So, anyway. Oh wait, so Siñot para hago gi dumangkulo mo sa ko unmention na i antigo na kantan Chamoru it Chamorita. So ko gi dumangkulo mo ko few un huhungo ka edzo para esta kaleng silencio este manaigui para un huhungo ka sa mega na dandero antes na lo gifinot mo na isang tatin guma para ito na klasen kanta para itsetsu gi atof i balangay para itsetsu gi taladza kumakanta itautaw or angin i famalawan mafagagasi magagusya manganganta siha. And so kon hungo kenaw na klasen kanta muka daw liya unka zolia dati necessario magana parogwa finagupot na paro matsogusti kantan Chamorita mentas mamatotso damalik no mensahe ni pudi atuf sa unggan estabaw gani papadgono ni uli si tamben da staba giluguma da kumakanta pesene epinistur 2000 ini staba ni munana ini sin ulu pesangata di famalawan yung banda siya mana akan ta sama timang magagas si magago timang la bandera ginadiyan na mamatitanas ng kanu sa pudi maasa nila lahi gimano pesa konus tao sa iniega pagod siya manajujuday biyo ni lo nabaguflay lo gonna ba na kumusta mang gimen ni it goes a little bit further in English than dispensa gwana ba nan apply to lagi di na apply to man gina tempo man na akaniti ati man piniti ni otro manina lanzo lo gisigente dia matso ya talo so sige na espiritu Chamorru malata fana famulik no malata mungat mahasuji binota gini ka malata tutundo ne buto na kefuna jansti itsetsu mo na longan I was a witness to that ni papad guno I was so intrigued that nedi tay manus ti siya imanomko nedi mahakuta gini ni airi ikantania tani palabras ni pomasangan zaman afan afakta they rhyme and I was tamanus ti matsogi how it's just brilliant it's genius the gini ni corazon do mas como mangimen esta ni boy hungen so yes so para generación mo después de guerra hungen adzuna klasen kanta ni antes like kantan todo tiempo sa todo ibedadamo
kumakanta itaw-taw. Kololo niya ang mandadan niya dyan guahat so group para i-grupo. Lo, generasyon mo hiningo ko na inas, eto na klasen kanta, kalang ikantan bulatsero or kantan bulatso. Sa engin si tata gumimin. Pues hatutuhon kumakanta dyan, tagwi, hana, sige adzotti hujong ikantan niya siya. Engan siya sa tiuzon do debe kita comprende lo que na después que guerra ni generación dos generación antes di guapo ni eno sa tatogi di man masapit kita pun sa panis da mali sti guerra zaman man tinalaka todo linala ni amona mula siya no disgusto contra inimigo gina tempo tisina malano sa gilulunya dadzigi na mafabot na di parang pafanggimin tuba para gojenti za gwanabay naman manganta pa sa gilusot tumus just trouble lo for the most part angin pamalog na kantan butlatsero no siya kalantagi banti gwaha minagahip gana lo gimas it's just a tease, it's just fair play mala that before rap was popular and the competition with rap singers, Guam was already doing it since back in the 20s. It's a muruta. They were doing that already, where they were having a battle, in song. It's just amazing. Oh, who confront me, sir? Like, yeah, who keke haso idinidok itiningo dyan comprende para un lenguaje ang ganponsong kuya za pon famatinas cantar like todo tiempo gitodo ibidadamo. Wow. Yeah. No, question ginini umeega señor dispensa si señor Lillian Cruz ha faisen situs masi Lillian hago i mas fiatnay na umeega Fanachu. Were you expected, and I estaba how Radiance, 1960s, were you expected to play for family member events? And koman mapasi hamsu pa debat di. Ambi maladata sa ingin paray familia ambi debat dia. Sa guna tempo mani ezaka mahan mandandan mona zain timosan mandandan mas malik para hami sa ambi debat dia dengan debat dia gimin pertanyaan pagun pada saya familia da mala da no set up da masa masa 2-3 oras sa dandan mito ambi pertanyaan apa magfai manggagi binilo angin para familia tanza na mama passion famalago mito sa na fambubukam zo no para familia tanza pagu angin sa nito na mandandan passion 70 pesos pa 10 pesos para ipoing is man magufan, which is actually typical para ganon na tempo todo di ban 25 pesos sa mga pausi como 5 di ban 5 pesos sa kada uno para 4 oras so jigi minago fa jigi matulay kanya ni tumay manus timona ji influence siya gi 50s and early 60s so kini si Bill Munya siya idon na grupo si Bill zani pumalo siya ni Dandero si Mr. Laguanya si Carlos Laguanya si Tatanya si Carlos si Dufuntu grupo niya ni mandanya no siya dan manisya no do dan si Tataw ni manfofot magi siudan niya gi sengsung niya malata fan dan niya dan pumalo siya naman Dandero gini tata fandandan da kung ki radio tay manu duma tsugan niya zata tatsogi lo kigita igwihi lo jige ne nagwan bahin na kumu kung kono siya untunguha ajiji man na idu pusi niya juna regardon italenti gwa undi izu umi ezaka pa esta gaya gamiluna na san molik esta could be a prodigal son or a child prodigy. Don't dia no siya na tawagin na manggagi gino da sasangya sa sentat kilo na talent. Da digi siya atan pag tay mano matsogi gigitala tay mano matsogi gibanzo hafa jo bidaden niya
da jigi nasun pargun negi na tempo niju I want to be exactly like you angin dumangkulu za kes manungo loki naji I grupo siya ni tagi manandang gipandanggo pat butis mo siya zanu bibo man manandan man maulik manandan dati Fino Chamoru pinat kantan Americano manandan pina country bula siya instrumento ni matsotsogi lo jige na ani matulay kay tempo za humujung ngaji pero halum I Fino Chamoru ji po ma-record ni sina madandang gi radio to di biyahi da por maunguk siya ni tato jige na umalum I interesau gini ni manhubin situ tagi na di jagbaho ng tempo ni malago zo lopi na de kanta tagias Johnny Sablan patagias Bill James na di matsuli Fino Inglaterra na kanta da mapula gi Fino Chamoru it's challenging lo dani bonito makumo pega di beat gi santati sa mana jitterbug but itapsa but mana disco or whatever ni tagyan na klase kesundi tato siya mambabay lagi yung hey you know what else do you want from life no you as a musician ni tagyan sa tigawa no mahasyo na ene tatemo siya na litrato at na ni mezcla do si Flora at just si ba jo time lo at na no siya na natawtawgi tagyo na no say nasunya ni manhalum I minalago niya pero matsogi esti na klasin you know estawgi linala niya o stige Joe and Flo early 70s esti hunggan early 70s sinodon sa ay deputy be kumbida how tati para to continua esti nai lo para un otro viaje hunggan sa mega sineta diskuti mas lo un menchocho na enaw na tiempon transition given in English na hunggan todo esti na manhoban Chamoru mandandan given in English right lo gi 1960s si Johnny Sablan qua otro grupo I Delgado brothers the Chatfish brothers mandandan Fino Chamoru después que 1970s qua mas chance en oportunidad en mas sinapoti lokwe para este artists este danderos siya na sinya ma record you know sinya po ma record después manahudjung na record then qua mas oportunidad lokwe tagwini gi Joe and Flows tomorrow night tomorrow hatisti tomorrow 4 si Chamoru 4 si Joe timing si Joe Boya kitutu calon gas kitutu no of the fame gas and out si Luna si Boya difuntu Boya si John Blas Fanan kumuti latizo I think John was Fanangwiza bass player gano pago si Bill Paris gitarero talo na dude so either si John Blas the drummer or si Bill Paris one of those guys lo tunga to siya nakabajero magay lo Boya Mr. Smooth tiunya si John Timon lo tiunya si Boya ne sa kitsutsu lo si Jose si nananya lo lane wasa na grupo back in the 70s an munajano dumandan pago mapuso papa jo tungo kristike gi Joe and Flo za unga maga gigi early 70s Joe and Flo was the place to be para Chamoru music dan dinanya Chamorunta siya I like to say this na fanay siya pre-met na club ginigi isla ni presentas ti siya inebo ni talenti ni makakanta Fino Chamoru dan gos na malago mga pero si tamang lo gano gos aggressive ni za ani maapso papa jo ekunguk ekulana sa makakanta Fino Chamoru na chatsa za mambabalay tato gi Fino Chamoru na chatsa so malago jo lo kay joku ban ni Radiance na paro taygui I want it to be like that you know so man na magfagi na tempo utunga na kalan na mampusa anak ko stila sina ta continue yo tribay lo so far gagagita tabegi early 70s na malagi yo tribay na kahulos sa bulat super tasokwi hunggan lo este what's it called gua otro tauta for my face and so gi opinion mo I hinasomo ha
Gi generasyon mo pare dandero gwini gi zagwahan haji mas maulik na gitalista. Generation no? Hungen. Wait. You know, ini maulik ni gua bay nanu sinata ta describe no gi lana menaulik dumandan gi saksa na banda, for example maulik na jazz guitarist for example maulik gi rock and roll, for example generation no bulala siya man san maulik na gitarero gi uni na so si jan asanu tato zone ma champa ju gumitala tato zo time man lu maulik talo na gitarero bula siya istiga pagod na tempo si Luis Borja, si Lingo Borja mafananan ni tato agat jige man maulik no siya man sa masyahaf na class in London sina matsogi si Ronda Clavea several years younger than me lo inigi siya na grupo jige na leleku gitito ni programa ulia ji naturally gifted siya na tautawin ni manano gino para ta identifica haje mas malik na gitalero gi generation kalantegi dependi hafa malik para hagu sa gosina be alog na istigi na tauto san malik no sa dadanda ni rock and roll da lane malago zo na bitaygi lo lane istinda na tauto sa dadanda ni jazz malago zo pipataygi para un malik sa debi dum fandannya dandan masya hafa na klasen musiku you know, otherwise you just pick up the guitar dan siguro muna don to fa para hafa para un maulik para un nafan mag fitauto para hafa para un maulik para hagun sen maulik para nafan mag fitauto como mandannya tu dan grupo zaman lili naman mamagu fam jugulo bentas integri dandan zaman mamagu pagi mangaji gisan hijung dan mambabaila zige that's the dream that came true for me. Ano at anesthesia yung kadumi na tao to mga hulo talaga lani. I'm just having the time of my life. Apologize tayo pa na be policy mortgage gigima. Apologize tayo domingo na be paggawa confessa be policy isaw. Taga no sen kasi di man malefa siya to dini problema niya da po fangaya gina tempo giun biyahe pero fangahulo da pero fambaila da pero fanmago sa manisya niya migunya da ni familia niya sige pesago ini gayo gisan nilo gi stage zona ata na siya tawgi lani is na feeling na ding contributed yung contribute gi iminagof niya also biolog you know old school na klasen tawgi lo kumu uli na sen magof yo 2000 marso na magof sa unan na idididi ni itiningo gi talent gi joko talent ni talenti so unan na siya ni mana EU ini regalo gini na signa zangin si juuso mana ina jina talenti po bibena magofo kumutu togwi ji talenti ni na yo sina amuto da jige paguna ni afafa sino togwi lo maka para tahaluk haji mas maulik para guahu Parafon maulilik parahawu sen maulik pura na fan mago fio tutato maka de notisino opino na na closing question bonito to inapet mo senyor golf bonito hanggang sa denansya no sa debita na hahasui famagonta pago na you know puri iminagof mo then iminago fio tutato ha festi na you know hadzi perfecto gihilutano you know Maulik angen pon sagit sumogwiadzu low. Never let that interfere with your happiness or the happiness of others. Hunggan. And so bonito na mensahe ano Siñot. And so hunggan siyempre para ta continue esti otro biyahe sa megay mas studyamo megay mas dandans low malago na be hutsum esti na episode sa elect mo na gofzao igurupo mo pago the radiance pago sa Guaha Chamoru na dandan midzo za nanga za be fanui tautaw ni umeega za umeega kung okesti usod da esti gi YouTube nanga
Oh my God. That's si Lynn, as ko makanta no, si Lynn Paulino, no, sige paggun David Borja, the original bass player para Veltones. Paggun tingwa di otro banda si Senadora Staba si Luis Munya, Borja. So that was about 5 years ago no na recording. So sige na maguf Joshua go na paingin ma video no itaw siya man sen maguf sa mong kasi Fino Chamoru doc esti dandan para todo magahit de engin pero masya paron ekunguka pun bailan si para hago ni dandero para presenta mo na itiningo mo ni manai mo na klase talenti so tisinaw tufong sta I lost count ni kontubiyahi pega kita lagi apagaw sa dumandano lo ni nano fati tempo na bebe orson sumogi para tanafan magofi tau tani mani ko so Ay, bonito to. Pleasure. It's an honor. Siñot, si Diyos, mega si Diyos masig and guahod and todo ni umeegad and umeekong okesti na Fanachu episode. Hunggan, angad malago hamzo sa mega mas istoryanya, zan tiningot niya si Siñot Kin. So angad malago hamzo na what's it called? Na to kumbida gui tati put forward pega hinasomugi comments. Hunggan san mungan fan malefa lokwi na sinya in ekongok si Siñot Kin gi kwentos guahan podcast mini podcast iladikiki na podcast para Fanachu hunggan sa giesti na si Mana na hujung nuevo na episode. Put tamano na naman mahahatsa todo ipisung gwini gi islads and lanya deputy behano para ATM finet na on my way to get a carton of eggs. Deputy besung Really, ATM finet na. Apa na ATM dis binalagi magto fa na aplikan no pero nadzo. Lo Siñot Hugo Fagradesi na unay hamni esti champo mo pogo. And now para pogo esti Fanachu esti na episode Fanachu adios esta ki manatli hitano. Esta.